Бүгін конокта штиль, MS-180, оригинал, немецкий. Есін ашына қарағанда қызығанда өшіп қалады. Онда емесе шашабыз. Охо, бұл жерде алмаштыратқан нәрселер. Кольца поршын, көріп тұрғандай желіп кеткен. Боковой сальник, подшипник, шалтай-болтай, алмаштырыш керек. Албетте, гинзаблок. Бұнсыз еш болбайды. Адаттағыдай барын тазалайбыз. Мына ушундай достор. Бул иште биз эки подшипникти алмаштырабыз, эки сальникти алмаштырабыз. Бул өзүнүкү кетет, поршун алмаштырабыз, кольца алмаштырабыз, пальчик, стоппер, гильза алмаштырабыз. Подшипник оригинал өзүнүкү болгону ортодо люфт пайда болуп калган. Ал эми китайский оригиналдыгына жетпейт, айла жок. Ушуну коебуз. Номер 6002. Ал эми волга келсек, валдагы көп иш берет. Сальник турган жерден ондай из пайда болуп калган. Бул эч кандай коркунуч эмес. Ал эми бунун баарын чогултабыз. Мына ушундай. Айта кетчү нерсе, бул оригинал, а бул китайский. Мен эсин айттым, оригинал койбойлу десем. Мага иштесе болду. Иштесе болсо анда айла жок, китайский коебуз. Айтайын деген нерсе, кабыргалары бир аз калын болот. Bunun çiğilip kuyup kalışı kıyın bolot. Kitayski de arzan bolot. Bası da arzan. Ошондуктан аянбастан оригинал запчасть коюңуздар. Моторду корпусқа орнотобуз. Мына ушундай достор. Маховикти орнотобуз. Бобинаны орнотобуз. Ушундай. Глушитель орнотобуз. Мына ушундай. Моторду держательге орнотобуз. Мына ушундай. Маслина улитканы орнотобуз. Анын үстүнө защитный шайбаны орнотобуз. Анын үстүнө сцепленияны орнотобуз. Ondan keyin подшипник, ondan keyin звездочка, ondan keyin sepalandırgıç, ondan keyin septi karmağın şayba, ondan keyin stopper. Mına ушундай. Пыльникти бул жака, экинчиси бул жака, үчүнчүсү бул жака. Ondan keyin пускачты орнотобуз. Мына ушундай. Шуруптарды катырабыз. Вибраторду орнотобуз. Подсосту орнотобуз. Диффузорду орнотобуз. Фильтр китайский. Бұл да айла жоқ орнатабыз. Мотордың қапқағы тазалаш керек.